ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз мехоҳам канали як апамона аз душанбе аз тоҷикистон барои шумо шинос кунам. номи каналшон кошонаи ман ном дора. дар каналшон инам хеле бигем ки куҷое ки санаторияҳои тоҷикистон тамоми шаҳра фақат видео мекунанд ва рецептҳо ҳам ҳастаи дар каналшон. хулоса ҳар хела зиқ намешен, аниқ зиқ намешен дар канали апаҷонмон. бисёр ҳам хоҳиш кардан ки подписчикотон дуроянд дар канали мо подписатсия кунанд. аз ҳар яки шумо шод мешаванд. хоҳиш мекунам дуроянд дар каналшон подписатсия кунед, аз номи канали мо салом барасонед. умедвор ҳастам ки суханҳои моро дар замин намегузорен. видеоҳо беҳад интересни, чанд та видеошона худам тамошо кардам. рецептошонам бигем необычни фасонакай. будоре тамошо кунед, ягон чӣ бо барои худтона ёд мегиред ва бо дигаргунии тоҷикистона ки чӣ хел дигаргун шудагиай, навастройкаҳо ҳар ҷо дар чӣ хел хонаҳо сохтагиан, ҳамаша видео кардагиай, навор кардагиай. бо ҳамаи мо тамошо мекунем. бо анаи хел бигем ки комплектҳо чӣ хел фасона карда барои падаркакунӣ ҳар хела идеяҳои хуб доранд апаҷони мо. бисёр ҳам бигем ки занаки хоксор, занаки хуб хучон суҳбат мекунанд. бо дуроен дар каналшон тамошо кунен, забони ширини хучона гӯш кунен. саволҳои худтона дар комментария бинависен, ҳатман ҳар яки шумо дар ҷавоб метиҳанд. ҳазор раҳмат ки то имрӯз бо мо ҳастед ва моро мепурсед, дастгирӣ мекунед. аз ҳамаи шумо миннатдорам. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат. силкаи каналшон дар якум комментария закрепит карда мешавад. ҳатман дуроен тамошобинони азиз. ассалому алайкум тамошобинони азиз. ана мо имрӯз саҳар кати район омадем. фотимара диден дар кашкадрини продуктаро метова. ба сари дили худам чизе ки кӯдако мехӯранд ҳамуро харид кардистам. ай ҳама макарони хушрӯи маква, ҳай маква гирифтам. ана вафли гирифтам. иҷа бо чӣ гирифтам? хай хлеби ҷӯшак пухтанда. иҷа ҳавасим кард бӯи хлеби свежи биромад. ана ҳози иҷа ҳайронам, нигаҳ дорам. сметана бигирам, торт пухтанiyam. як тортак пазам. это сметана гирам. это сметана свежая бигирам барои тортпазӣ. ана ята дорам, ята гирифтам. хай сгӯшонка ҳастай хонада. фотима катагӣ дора, мустафо бродяга барин гаштесак. муҳаммада мактабай аз бояҷада чиздар курайна. ҳа? чӣ мегӯй? аз иҷа баъди ай магазин брорум шум кафе мебарам шуна. кӯдакома кафе мебарам. ана худам дар тари салат гирифтам. тамошо бинам. мустафо да самбуса гирифтам. мега ки дар иҷа самбусашон ба маззаи бад буда. инаи мадам вечно недовольния. аха как доволен мустафо. охо. бисмиллаҳи раҳмони раҳим гуфтӣ? бугӯ. бисмиллаҳи. молодец. я дам попробовать тесек камаки. тамошобино омадем хона. я тарбуз гирифтем. дар онҷо гуфтам чекш бизан. я тарбуз 750 рубл. гуфтам ки пустош бигем ки хали идеальни хушуна будак. ман гуфтам ки яке безе биштаги набоша ки не. хай худо ба шукр тарбузи хушрӯ будай. мустафо орзу кардеста буд ки тарбуза бича шакмо на тарбуз мехӯрем. тамошобино иҷа тамошобинони азиз, ман саҳари гӯспандҳоя ҷав додагӣ будам, об додагӣ будам. рафтам бо омадам ҳӯйшон кардам ки камтар бигем ки сабза бичаран. худо ба шукр ки ҳозир бигем ки надавондиян ма ягом сир нагрехтиян. ҳамин пешакҳои хона да яҷо шишта гӯспандҳоя нигоҳ карда гаштестам ҳозирашда. ана озибо ёра медрорам. гӯдакоя абетошона метиҳам. бо бигем ки соатҳои 5-6 бегаҳ бо ҳӯйшон мекунам. ҳамихе ҳозир режим мондагиимшона. як соатҳои 7 буд. тамошобино ҳӯйшон кардам. ҳамин як тур гирифтан. ҷакупри гилаки зарда. я ҳамин тур гирифтан. сар каловама гумшон кардам. фотима хоб рафтам. я хабараш гирифтам. бачаҳом набуданд.
ایو رجعت کردم که خیرت ای آمدن قریب شام شده او پرایل رفتم کفتم گفتم یکی اوجا دا دایرو چای لبی او رفته گیم انا که خیرت این هستن ای سرشو نمونم که ایو را سمرغا همیتیم پوچه در معری همیوش دیدیم نه کوکا گانی بچم گانی اتسودا گانی سرشون کنه پیش رخشو نبرویم ای سر ایو زورو سبیل نمون بچم بیچورم خواهدی سرشون که این هستم این کناو یفتیم شو ایو را که خشلو قدمی بریم در درونی جنگلمو تماشا بینو این عروجی همو ندیده که خوی دست مونه یک تا دستی خدمت تا دستی بچه یک چوب گرفتم با پشایمون شد گفتم کاش یکم پنجه کشک میگرفتم خیلی گفتم نمیشه یکم سگی افچرکه یکم چای سایره مادره گفتم میزنه مصطفی رو اخرانی گوندیم که فاطمه خوایت نگهش که انا ایسه حالا دیگه رو با میخروشید گه کاکونا میروان ایسه برات بچم ایسه ای پرابره همه اینجا سوزه که شروع شده کلاکو برمدیم این خیلی هزار باشه گریفتیم شونه گفتم اگر همین جرمه کام نباشه میرم گفتم چیزی بود اگرش با خداوند میسپرم شون گفتیم خیرت یافتم شون یک هر سال احوال ما همین اکو سالی دراز همین احوال هم ویدیو هم همه گوسپانگم کنی و گوسپانگوی بود این سالا می نمیته این محمد سرشون داره و آوی خنکک شون پر کردم این روز با 27 گرادوس گرم بود و از میروان آوی خنکک رو میخرن روز شون میکنیم به همین جنبه است امروزه میدرویم نه اسبکی کدمی هست که نبردی انا شالیا نمی خالی که خبرو اینجا تماشابینان عزیز ما نوسیبیرسک اومدیم محمد مصطفی رو من نیاوردم فاطمه کسیم آوردگیم بلیت خری اومدم بلیتمون میخرم گفتم همش انیق میکنم با رفته لباس پرمم گیم همش کنکریت نجام کرده میبیام یا شهر دیگه میرم انشالله در ویدیوهای آینده شاید که بگم کدام شهر رفتم همش подробности برای شما پیشکش میکنم ویدیو میکنم که برای چی برای که از اول بوم بدید و بسیاری شما در اینترسنیه میپرسین بسیار در واتساپ میپرسین خب ترش یک تا ویدیو میکنم همه تونش بدونه که ما در کجا زندگی میکنم اینجا فاطمه را بگم که در می ماشین سوار کردم خیلی خرسندی کرد این با پول بوده 150 روبل میمونده 10 مینوت ام خلی ماشین خودش به خودش چه های میکرده این ام خلی بگم که یکم فکری بد نکنین دبرول نبگم ما امروز اجدا داشتم که کی پلی خونه ما جمع میشه و ما خونه خدمت خریداری کده برم ناشکری نکردم یکم جوی زندگی میگم یکم چیزش الحمدلله همه صبر میکردم تو همین روز صبر تو قطعا فقط همی بود که ما پلی خونم جمع شوه توکای مقصد توکای ما خدم توکای زندگی میکنم در دیرونی توکای ما بز گوسپانی کو میکنم توکای فقط گوسپاندو اوجه بگم که هر یک مادر ارزو هواس داره میخواستم که فرزندای ما یکم بگم که یکم جورا بینن یکم مدرسه یکم جو بمونم شونه ای ارزوی من السلام علیکم تماشابینان عزیز خوش آمدین همه کسا به کانال ما منظره های ما رو بینید چقدر زیبا شده دیده بگه دراز باران بارید انا امروز هم ایجا بگم که فصل خوشرو همه بروی همیست نگاه میکنی اوشا نسترینی دیگه خمیشه هم خیخت خوب حس میکنی
انا امروز آخران روزی ما در قشلاق ما میگیم که یکم میریم سفر داریم. انای درخت سیوای ماشالله سیوای سرخکی مایده اکو انام خیلی خیبهش پروسته با فکرم درخته اوزه مرغا مبینه خلاصه اینه سوزه را بینه چه خوش رو همه جا خدا بشکر. انا حافظی ساعت بگیم حافظی 7 نشده سهر بر وقته یاد کار داشتم کارکوم کردم. انا حافظی میرم نصیب انشاءالله باقی مانده لباسم جمع گیر میکنم. انا بعد تاکسی فیران میکنم او صبح پیش زور شدگی او پرا همه جای خسته آزی شدگی. اینه آخران روزی کچه هم اینه اجاره تازه کده بودم بینه چه سوزه یک روی فصام برامده نگه گریزان میگن چون چی میگن که میگم تریشنونده اینه چه خشوشته همه جا ماشالله مرا خود همه دهی دار مرا باید پیشواز بگیرم. اینه چسناکم ببینید چه خوشش دیدم تماشا چسناکم کلان بیچاره چسناکم 4 بار خوردن گوسفندا و بسا اینه هیچ بیان برآمده گشتین چه ببینید که توپک برآمده سگانه بسیار شکردکی ممکنه که آستا برایم انشاءالله و پرش da پیاز شنونده یا پالنی kartuşka şinonde پالن emice to uca kartuşka şinonde ki اینه اینجا تماشابینان عزیز ما برآمدیم انا تاکسی فریاد کردم تو شهر ما پاییز کتی میریم سفر داریم که امروز بلیت داریم. انا شوهرم در خانه باید بگم هیچ چی مورا افتگی نیست حتی افتگی نیست شما که جو میره چی کار میکنه. من یگام چی من نگرفتم تماشابینان فقط همین دوستم که لباسی نه ما گرفته ایم تمام یگام چی نه میبل نه همین قطعه که من در همین خانه پسوده مسوده همه چی که من خریداری کردم یگام چی را من گرفتگی نیستم. همین میگم که سلامتی خودم و سلامتی فرزندام من گرفتم برآمدم تمام و با خرسندی به یگام جنگ جنجال ما بگم که پیشکی خانه را اوشه پریزاوک شروع کردگی بودم. انشالله که بریم سرازو خانه را بنامو میکنم. انا ما در سفرهای بخیر در حق ما همیشه دعاگو باشه. رحمت که تا آخری نوار با ما بودید انتظار باشید نواری نو از خانه های نو.